Halo, selamat petang. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Tadi saya ada baca satu News Straits Time online cerita hakim yang dia ada komen, dia cakap dalam itu perbicaraan uh, Najib Razak bersekongkol dekat dengan John Low untuk sakau itu duit lah dalam itu trial 1MDB or something like that lah. Okey lah, Tuan Hakim, saya setuju dengan apa you cakap lah. Sekarang saya mau tanya, persoalan yang timbul sekarang ialah, ini Sarawak Report dia ada keluarkan satu cerita. Dia kata last year, tahun lepas, John Low ada masuk Malaysia. Dia orang close satu deal 3 bilion deal dengan kerajaan Malaysia. Siapa di Malaysia, menteri mana yang jumpa dengan John Low? Anwar Ibrahim ada jumpa kah? Timbalan Perdana Menteri ada jumpa kah? Siapa jumpa dengan dia? KDN pun tak ada komen pasal hal ni. Immigration pun tak ada komen pasal hal ni. Ketua Polis Negara pun tak ada komen pasal hal ni. Yang saya pelik sejak 2018 sampai sekarang kenapa nama John Low Jolo ni dia tak ada blacklist dekat itu wanted punya orang dekat itu portal Immigration International tu. Polis dunia tu, kenapa dia orang tak blacklist nama dia? Macam mana dia boleh senang-senang keluar masuk dalam kita punya negara? Apa hak negara China memalukan kita? The Chinese government bring along a fugitive, a wanted person in this country into our country under the protection of their delegates, so that Malaysian police immigration cannot catch the fella. Why China need to do this? To make us look like suckers or what? Look stupid? And the stupid Anwar Ibrahim government also not denying this. Their DAP ministers inside there all never open their mouth. How can you all allow all these kind of things to happen? If it's not true, sue Sarawak Report. Go and sue them. Nothing, nobody is talking about it. And the saddest part, you know what is the saddest part? The so-called media in Malaysia, Free Malaysia Today, Malaysia Kini, Malaysia Gazette, Astro, Sinar, Berita Harian Online, Scoop, Malaysia Today, all these reporters shameless lah, Nobody, when you meet Anwar Ibrahim, nobody is asking Datuk Seri Anwar Ibrahim, hello Anwar, John Low go come into Malaysia. Did anybody ask? Why? Because all become like suckers to them, our editor asks us not to ask, or we don't know how to ask. The so-called freedom, the press freedom. Now what happened to the press freedom? Answer lah. All the media answer. Whether this true story is true or not. If it's true, it is shame on Pakatan government. Anwar Ibrahim, lu orang tak ada benda lain kah? Sekarang juga mau bawa Rosmah punya kes, mau bawa Najib punya kes, mau jalan, pasal lu orang mau jual, mau bagi satu persepsi kita sekarang ambil tindakan terhadap dia. Tapi padahal di belakang John Low boleh masuk Malaysia, keluar masuk mengikut ini report lah, mengikut report ni dengan sesuka hati. Dia orang dapat immunity daripada kerana delegate daripada China. Apa ni, memalukan tau. Kita punya mahkamah pun nampak macam tak tahulah apa saya mau cakap lah. Betul-betul lah ini kerajaan pakatan memalukan, especially the DAP, the heroes, itu Rafizi pun tak buka mulut. Semua itu PKR punya hero-hero pun tak buka mulut. Bukalah, tanya benda ni betul ke tidak. Kalau benda ni betul semua Perdana Menteri, Timbalan Menteri, semua menteri DAP PKR letak jawatan, memalukan negara. Kenapa tak blacklist dia, put on wanted list? How can China bring a fugitive, a wanted person by our country into our country as their delegate? Kita patut protes pada embassy China dekat Kuala Lumpur. How can you do that? You very well know he's a wanted person. How can you give him the immunity? Give immunity to this fella? If he can walk freely like that, therefore what you all charge Najib? Kasih keluar lah. Now hakim pula cakap, dia bersekongkol. Tapi di belakang hakim, dia boleh masuk Malaysia, dia boleh keluar di Malaysia senang-senang. Patut hakim mau tanya ini hal lah.
Isn't it? Logik kuat. And media pun semua tak mau tanya. Sad lah, betul-betul menyedihkan lah.